أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حمدا شكر كراني عالم تلقى وري الله سبحانه وتعالى صلوات سلام لبون ادي دعا كراني مي امتگه ما نبيا محمد صلى الله عليه وسلم ادمي صلوات سلام گا اكلك فانگه اتور آلونا ميتور صحابين شامل كرم مي رسمياتكي راجيگه مي هنديريوله هوريها رشك BML ATM بهට්ටුම හිಂಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ದಶುಂ ಶವಿಯಣಿ ಫೇದು ATM ಗೆ ಹಿದುಮೆ ತಾರಫ್ ಕುರ್ಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಬಾವ್ವಾ ಹಾಸ್ ಸಹಫ್ಲಾಯ್ Minister of Cities, Local Government and Public Works Honorable Adam Sharif Umar Milandu Dairage Rayitunge Majliyuge Izzat Member Hassan Mufid BML ge Chairperson Ahmad Ali Habib BML ge MD Adi CEO Muhammad Sharif BML Executive Team ge Memberum Fedu Council ge Rais Council Memberum Mi banka abadus itbar kuravva mi banke lobet customerum equery muwazzafun emmeha hazirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiriti Quran ge muriti ayatakum rasmiyat fattava devvi Fedu School ge grade ashage darivar Elaf bin Abdullah Rashid rasmiyat taraf kuramum mi gendani mi banke Funadu branch ge customer service assistant Algan Amal Hamid Mi rasmiyatuga den onnani rasmiyatuge sharaffer mehmange wahakful dekkevum mi number furiham koddevuma aluganwara adab veri kamayek mi dannawalani sharaffer mehman Minister of Cities, Local Government and Public Works Honorable Adam Sharif ke umara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
Mirafu Council ge Rais, Council ge member on WDC ge huriha befrum. Miladu Daira ge Izzeter member, BML ge chairperson, BML ge CEO the MD, Executive Committee ge himini wadanwa me ha befrum. Mi rasmiyata wadagen tibbevi sarkaruge eki wazarataka adi mirahuga tibbevi dawlatuge eki muassasatuge verin mirahuge lobet akhunna hutun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade medaki shakke besne gotuga war ufaveri duhe rayitunna Bank of Maldives ge khidume gaatun libene intizam hamajigen dakan ei rayitunge dirulma warabodu luifase hakame libigen dane kame ekan war bar speeduga avaha nimige midani war hiwagi leadership egge war hivvarugada team egge masakata ekiga ekamattaka Bank of Maldives ge hingunteri verinnasha mikamuga shamilwa huriha befunna war boda shukura adi marhaba dannawa engodanwane fadan Raisul Jumhuriya Amerik Fanuge wadfulge terega राज्य गरायितुन लुइफसे हकन लिबेन मिफद एतक कमेगे वाहक वनी विदावले एगे तेरेगावेस खासकोते का राज्य के हुरिहा रशकुम बैंकों के खिदमे लिबेन इंसान हम जैसे की एमनिक फान को बाउदे मैं तो अलग मंडा फेन्ना मुमिदनी एमनिक फान बाउद ए वेवडा गन्ने बाउद फुद्दे मुन दाता मी अलगुन हितुं अलगुन में एमएमएस वर उफा कुरान कमे मी खिदमत के सबबुं राज्यितुन लिबे एमए बड़ लुइफसे है రైతున లిబేనే కురియరున్ తకి ei sarukara libe warabbodu hinhama jehume adi mi fursatuga algon warabboda faha kuram beenu mikankan bar speeduga kuriya gendimunga Raisul Jumhuriya waragaatu masakke ballawa kankan kuriyaddaga dene wadage mikama devanje hibwara irshad wagutum waguta duwahun duwa devwamun gendawakma ekamattaka Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiza warabboda shukru dannawa hama ya ekiga mi masaketa kuriya gendimuga rarrahuga rayitunga faratun khasakotegga council ga faratun debba hiterekama ebbar long argumen shukuru erekama ekiga fahaga kurang adi mi masaketa migota kuriya migendeveni ekono ministry of cities gudige wara boda rayituna ekoga kureve masaketege gotuga ekamattaka mikamuga shamilwa huriha be funnabes wara boda shukuru dannawan algun ummeed kurani mi banku ge khidmatu ge sababun rayituna wara bodu lui fasehatake libigen danekama Bank of Maldives ki mige kuriya khilafa medu rayituna wara gaatu masake kura banke medu argumen emmen eba fahaga kureve rayituna benwa waragina lui fasehata rayituna benumana waragina kantatta hamajessa adinumuga Bank of Maldives iswe masaket eba kuraba medu Bank of Maldives ki divehinge bank kama argumenna gabu kurave ha gaatum bank masake kurmunda kai argumenna libe warabodu fade ekamattaka hama advise far bank ge verina shukuru dannawum adi khasakotega bank ge hiwa ge team shukuru da kur magun wa ko nimmalana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ಗೆ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುನ್ ದೆಂಗೊತಿ ಫೇದು ATM ಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಇಫ್ತಿತಾಹ್ ಕುರು ಮಿ ಹಿದ್ಮೆ ಇಫ್ತಿತಾಹ್ ಕೊದ್ದೆವಮಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮಿ ದಣ್ಣವಾಲನಿ Minister of Cities, Local Government and Public Works Honorable Adam Sharif Umara Adyarihuga Wadagatma BML ge Chairperson Ahmad Ali Habib ad BML ge CEO Muhammad Sharif Adanna
Mi rasmiyatuge agendage emme fahu number ade Bank of Maldives in Shaven Fedu Councilor Arwa Handani Fila Councilor Hawal Koddevun mi number 4 koddevun edi sharaf fer mehman ge arihum wara adab ver kamayak eden arihuga BML ge CEO Muhammad Sharifat chairperson Ahmad Ali Habib baver devun eden council mifida ya hawaluma council ge rais Alfal Ahmad Raisha madannawa mi hisabu mi rasmiyat nimuni wassalamu alaikum